والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Mandeha folo-vanoloana amin'ny Zulhaj fa tsika mila miprofite foana fa andro zay mandalo antsika ty miditsy amin'ny koa dia Allah subhanahu wa ta'ala zany isafidy zo nambara Allah wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar. Nambara Allah subhanahu wa ta'ala izy nanamboatra zavatra jiaby zay tiany, koa izy isafidy hoe iza no milanda, aiza ny tiany dia nisany tiany folo-vanoloana amin'ny Zulhaj zay ny tiany Allah subhanahu wa ta'ala. Ka tsika mila miprofite amin'ny zavatra zay fa zay n'olo nenany milanda aloha izy misy fiantsaikany eo amin'ny fona zavatra zay. Nambara tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala amin'ino dhalika wa man ya'dhuhum sha'airillah fa innahu min taqwa al-qulub. Nambara Allah subhanahu wa ta'ala zay n'olo manaraka le rity zavatra zay mahakasika ny diny Allah subhanahu wa ta'ala izy fahitany izy mahitany ifeny zavatra zay amin'ny fonazy. Kay manambara atsika hoe tokony fanaovana zany tsara. Anisany atsarana zay tokony ataotsika miezaka manampidiky afaliany amin'ny fonamany, miezaka manao tsara ampiarabelona fa kaza manao hoe zavatra anankiray mety mampamisy atezeran'olo aminao, fampidia foana hoe fitiavan'olo, ampidia foana zany hoe le afalifaliana amin'ino amin'olo. Jefa atsika zao amin'ny Zulhaj fa atsika mijay aya anatin'ny Qur'an makasika hajj, aya zay hoe sura 22 zay amin'ny farany sura 22 sura hajj amin'ny farany azy inona mba Allah subhanahu wa ta'ala jevanao amin'ny farany sura Allah subhanahu wa ta'ala manambara atsika ya ayyuhalladhina amanu ona hozemini ya ayyuhalladhina amanu urka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayr la'allakum tuflihun. Nambara Allah ya ayyuhalladhina amanu urka'u manobano ruku wasjudu manobano sujud. Nambara Allah wa'budu rabbakum tumpunao miala amin'ny ibada ina nambara Allah mebaro waf'alu al-khayr manobana tsara, manobano tsara ampiarabelona miaraka aminao, manobano tsara amin'ny jiaby la'allakum tuflihun. Baka zany hoe anao zany mahazo fandresena zay, fanaovantsika tsara no azoana fandresena. Jefa koa aya hafa koa Allah ilaizy mesaka ibada afaranazy tsy maintsy nino nampiarahany foana fanaovana tsara zay amin'ny olombelona. Nambara Allah fawailun lilmusallin, itsika jiaby zany fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sa'un alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Fawailun lilmusallin, loza amin'olo mpahatantehika soala zay, alladhina hum an salatihim sa'un, zay hoe néglige soala manao ka hoe zay fitiavanao izy foana zany. Nambara Allah subhanahu wa ta'ala tsy vitan'izay alladhina hum yura'una, ay tsy vitan'izay fa Allah subhanahu wa ta'ala koa zay hoe mitady hoe yura'una mba hitan'olo mba azo dera vita isaka imbadany Allah wa yamna'una al-ma'un. Wa yamna'una al-ma'un nambara mufassirin hoe mety tsy manome olo sakafo. Dikan'izay mohitantsika foana hoe miala ibada Allah fa mahabara antsika fanaovan'iny tsara ampiarabelona. Ngao jefantsika koa aya hafa koa Allah subhanahu wa ta'ala milaza antsika foa le olo ny afobe midika na afobe zay dia izy zavatra nambarany Allah subhanahu wa ta'ala ma salakakum fi saqar, ino antony nampidika anao atiny afobe zay, ino anitahiky nahatonga anao tafidika atin'izany saqar zay, ino nambarandreo qalu lam nakum min al-musallin. Tena marina zay tsy anisan'olo toko soaly mpanao soala ao ibada iny. Ino amizay manahaka izy boko amizay walam nakum nut'imu al-miskin, ay zay tsy anisan'olo zay mampisakafo olo. Dikan'izay zavatra toetra zay tokony izahantsika atao amin'ny folo-vanoloana ay mba atsarana hoe miezaka mampihina olo sy mitoa amin'ny folo-vanoloana.
miezi kazani mapidi hacharan kuona mlulu tete Nabii sallallahu alayhi wasallam izimlazawi Allah subhanahu wa ta'ala chimchacha manap ande wana grace kwa ndevi manap alainas Allah chimchacha manap ande wana grace izikuwa ndevi miezi kama زين حديث عن كل جملة زين نقول زين ندوس حاجة بيجوين ولا يناس ننا ميف نزل بيجوين ولا يناس متنان الشوسة جو مت مش بروبلم جو نبي تسميت مت كونساي زين يا كم نادر بيس كونساي لكنين الله ما كيف نستيشون اليوم القيامة صحابة فنبيه فنبديه من أيوة fampinana na nama na fampinana na sakafo nama na pino Islam zay no zavatra tokony hizahantsika amin'ny folo voalohany zay zay mahatonga Allah azza wa jalla zilaza tamy Qur'an hoe lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ana tsy ho tonga lan tanalu albirra ana tsy tonga amin'ny hatsarana zay albirra hatsarana hoe feno zay iskanivan Allah subhanahu wa ta'ala lan tanalu albirra hatta tunfiqu iskatani mamoka mimma tuhibbuna mamoka zay zavatra zay tena tianao amin'ny foana tena zay tianao zany foanao zany amezanao alaina zay tamin'ny sahaba tam adimasina anankiray sahaba anankiray izy naratsa tam adimasina naratsa dia misy avanazy miezaka nitsakayka izy hoe zahavany izy fa hoe naratsa be izy dia zavany mangitahita izy niezaka dia ny avanazy iny dia nijery rano lefa nabaka rano kely na mikopy kely nandesiny tamin'ny avanazy tiana mba ty sotrofanao problème be amin'ny fotoana ny namany iny dia sotro rano iny amin'ny kopy iny izy maharen'olo misy olo mitareny hoe misy olo mitareny mangitahita ndraiky ny mba andana tera amin'izay fa olo zay tena mila mandilatsa zao ndana tera aminazy le anabo olo iny koa nandena teny namany amin'ny olo iny koa rano iny koa olo iny koa fotoana zay ndigaka izy maheno maheno feon'olo mitareny amin'ny hoe amin'ny ratsa koa namba naiky ndana tera amin'olo zay fa olo zay tena mila mandilatra zao le izy nava amin'ny fahatelo izy maheno feon'olo koa mitangaiky namba naiky fahatelo ndana tera amin'olo zay fa zay tena mila izy nava amin'ny fahaefitra zavany fanaty izy mipody amin'ny fahatelo iny dia tsika rano iny zavany fanaty izy mipody aminay aiky iny koa zava fa izy mipody amin'ino amin'ny alainazy amin'ny havanazy zahavany koa zany fanaty zay ro jiaby tsisy nisotro rano zay lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun zay jiaby le sifa zay nisy tamin'ny sahaba annabi sallallahu alayhi wa sallam tsika miresaka haji foana le izy vita hajinazy nisy olona nimehisy bengy maro le sahaba ty nabaka ya Rasulallah bengy jiaby iny inao namba fa system nakahilenao mo so ileko ndana leko jiaby andesana yule mila tsika mila miezaka mifolo voanalohany amin'ny Zulhajj mizazana anao hoe manana sifa antsoina hoe al-ihsan tufaddilu ghayraka an nafsik anao zany mankaty hafa tsy ny kalohan'ny vatatenanao anao mety possible tsika mety azoviny a miambatsana amitsika jiaby io jiaby la jiaby andeha manana le hoe ndanana efa zany le tsika isakafo anao mety miserve hany moby anao le milaiky voanalohany misakafo sanao mila le fara alifasatria ndraiky olo hafa mba ahafahantsika mahazo amin'ny tombotsoa folo voanalohany zay andro zay tena tiana Allah subhanahu wa ta'ala ke mizahantsika amin'ny folo voanalohany manao ibada maro ay miezaka mampidiky zany afaliany atsarana zay amparitaka atsika amin'ny toerabelona amintsika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب وفي كل يوم تبوء بذنب